Ke a le dumedisa ka leina le le maatla la Morena wa rona Jesu Kriste. Leina la me ke Bridget Unamitshepe. Tiro ya me tsatsi jeno ke go bua le lona ka ga go aba, go neela, o sa ngongorege, go ngathogana le ba bangwe, o dira ka boammaaruri, o dira ka pelo ya gago yotlhe. Rotlhe re tswa mo golong mo e reng ba go bua bo ba go bitsa serubi, re ntse re le mo serubing, re ntse re ipotsa dipotso gore na re jone botshelo mme gone keng. Hela ka re tswa mo serubing go bo go tsena nako jaanong e leng gore re mo dithapelong tse tsa moya o boitshepo, re lopa moya o boitshepo gore a re thuse ka gore itlo re beke e tlang ka Sontaga e be e le gore jaanong re mo Pentekosteng. Yaka re tla bo re le mo Pentekosteng re tla bo re lopa gore moya o boitshepo o fologele mo go rona gape. Ke rata thata setlhogo sa gompieno se se re moya o boitshepo re thuse o re busetse ko moratiweng wa rona wa ntlha, mme moratiwa wa rona wa ntlha ke ene Morena Jesu ka sebelebele yo e leng gore gongwe re mo lebetse, re mo tlogetse, re mo itlhokomolositse mme tota ra tlamega gore re boele ko go ene. Pele ga nka tswelela gongwe nka go botsa dipotso di se kaenyana. Potso ya ntlha e ka nna gore ka yone nako yone ya re le mo serubing, a mme o kile wa akanya go ga ope nako ya gago, o kile wa akanya go ga ope thuso ya gago ka tsela epe? Re ne re itswaleletse batho bangwe ba bolawa ke tlala, bone baporista ba rona ba e leng gore ba beile mo go rona ba sena sepe se ba se jang. Re ne re itswaleletse gongwe moagisani wa gago a sena dijo, a bolawa ke tlala, a mme o kile wa dirisa nako ya gago go bua le mongwe go mmotsa gore o tsogile jang? A o kile wa dirisa nako ya gago gore kana o mo rerele go kola Modimo, ka gore batho ba le bantsi ba bangwe ba ne ba tshoga mme ebile ba thoka wena gore o ka bone o dirile ka tsela e ntseng jalo. Ke rata ene Mme Maria ka mokgwa o ileng ya re ha moegele ga bariela a seno nna morare wa go ima ka thata ya moya o boitshepo, a ba morare kana yo wa lesika la gago Elizabeth ene le ene o setse a le moimana, mme ke ka thata ya moya o boitshepo ka gore jaaka o itse o setse a tsogetse, gonne ga gona sepe se morena a palelwang ke go se dira. Jaanong gape ene Morena Jesu le ene o na nna sekao ga re le mo go Johane 13 re bona a tlhapisa dinao tsa barutwana ba gagwe, e be re mo go verse 14 a ba gakolola gore o batla le bone ba dire jalo, ba tlhapisane diatla. Ke tiro ya batlang gore re dire, ba tlhapisane dinao, ke tiro ya re batlang rotlhe gore re dire, re tlhokomele ba bangwe, re seka ra iteba re le nosi. Kana mme o ka seka wa dira jalo wa ba nako ya gago, wa ba ditsa gago ha tota moya o boitshepo o seo mo go wena. Jaaka re bala mo ditirong tsa baapostola, re bala e le chapter 4, re bala re bolelelwa gore bone ba dumedi yone morago ga Pentecost ba ne ba le bantsi, ga ba ne ba le bantsi jaanong go ne go raya gore ba rekisa dithoto tsa bone, ba di rekisetsa gore ba te ba ngathogane le ba bangwe, ba ne ba neela baapostola madi otlhe, sengwe le sengwe se ba nnang nao go ba go jiwa mmogo gore go seka ga nna le haelope yo o tshwerweng ke tlala. Potso e be nna gore wena a mme o kgona go dira seo se se ntseng jalo? Re bolelelwa ka ga Josefa yo go teng o ne a rekisa masimo a gagwe, mme le ena a dira jalo, a tsaya a neela bone baapostola gore go seka ga nna le ope o salang ko morago. Ka ebile go na le batlholagadi ba ne go setse go ngongwaregwa gore bone ekete dijo jaanong di a ba tlhaela. Ananias ene le mosadi wa gagwe Safira ba le ka go dira bogodu, ba le ka go utswela Modimo ka gore ba rekisa mme ba senona ba rekisa ga ba mo neele se e leng sa gagwe, ba tsaya mo gongwe ba go ipela. Jaaka le rona gangwe re kgona gore re dire madi a o tshwanetse gore o a neele morena, o ipela a mangwe o sa mo a neele, mme morena tota a sa rate gore seo se sentseng jaana se ka diragala. Potso e be nna gone gore a mme re na le moya o boitshepo jaaka ene Stefano ha re mmone mo go ditiro tsa baapostola 6:7, kana o na a dira ka moya o boitshepo, o na a le botlhale ka ntlha ya moya o boitshepo, mo go abeng dijo a thusana le baapostola, kana baapostola bone anong tiro ya bone e ne nna gore bone ba rute lefoko, ba fodise, ba ne ba setse ba palelwa ke gore gape bo ba dijo, mme o na a tlhophiwa ka ntlha ya gore e ne le monna wa tlhwatlhwa, monna yo o tshepegalang. A wena ga o tlhophile gore o fe dijo a o dira ka boammaaruri?
a tse dingwe o tsamaya o di tsaya o di isa kwa ga gago o di utsule o lebetse gore modimo ga a batle jone bogodu a jaanong ebile gape o fa masika a gago fela ga o tlhole o fa batho ba bangwe ba ba tshwanetseng a o tlola ba bangwe gongwe o re bone ba humile ga ba tlhoke thuso ga re bala mo go Jakoba 4:13 go ema ka 17 re gakolwa jalo gore re lese go nna re ithamaka re lese go nna re itira ka o ka re itse sengwe le sengwe ya re go le gantsinyana ga re bua re be re ke tatso ga ke dire yana e ta re be ke e tang be ke dire yana mme ga te matshelo a rona a tshwana le muwane a kgona gore a nyelele ka motsotso mongwe le mongwe hela go bo go twe ga re bua re tshwanetse gore re re ha modimo a ratile ka gore ga re itse re tlo tsamaleng verse 17 e be re kana tota ha o tshwanela gore o dire selo mme o bona o diega o sa se dire wa bo o dira sebe ke sebe se he se o se dirang sa gore o tshwanetse gore o abe o tshwanetse gore o amogele ba bangwe mme o ipona o sa se dire mo nakong e a re kope moya o boitshepo a re thuse maragaraga o tlha re ntseng re a dira re a tlogela re kgaogane le one re nne batho ba re bang re nne batho ba re hang ba bangwe nako ya rona ba re reetsang gore ba bangwe ba reng re rapela le bone re ja dijo tsa bone sengwe le sengwe se re nang naso re senga thogana le bone gonne COVID-19 le one re bontshitse gore wai o kgona go tsamaya ka motsotso le motsotso tla moya o boitshepo tla moya wa lorato tla o re busetse go moratiweng wa rona wa ntlha e leng morena wa rona Jesu ha jaaka re le mo ntlong ele go godimo ele re rapela tota re eletsa gore moya o boitshepo e re ka Pentecost a hologele mo go rona ka matla amen